Ja ću u par crtica nešto reći. Pre više od 100 godina nemački filozof Oswald Spengler je napisao knjigu Propast zapada, gde govori da kad jedna kultura postane civilizacija, njoj preti potpuni raspad. Obrađivao je razne kulturne matrice iz čitavog sveta, ali ustanovio da je Evropa još tada, pre više od 100 godina, počinje da liči na civilizaciju i to znači da joj nužno sledi neki raspad. Sada prisustvujemo tom raspadu hegemonske kulture, koja je već u stvari postala odavno civilizacija i koja sebe naziva međunarodnom zajednicom, bez obzira što ne obuhvata ni 10% svetskog stanovništva, a mnogo manje od toga prirodnih bogatstava. Drugi nemački filozof Heidegger kaže da je sve što je odsutno možda i važnije od onoga što je prisutno. U zapadnom konceptu međunarodne zajednice odsutno je 90% stanovništva i više od 70% svetske teritorije. Taj odnos se polako menja u gradnji mnogopolarnog sveta i Zapad postaje ostatak sveta. Do sada je Zapad govorio Zapad i ostatak sveta, a u buduće u mnogopolarnom svetu će se govoriti svet i ostatak, to je Zapad. Profesor Aleksandar Geljević Dugin, ruski filozof i geopolitički strateg, u teoriji mnogopolarnog sveta piše da sve što je ono što je Zapad nekoliko vekova nazivao periferijom, postaje multicentrični ili mnogopolarni svet. Što se agresije tiče, mnogo se u poslednje vreme govori o Trećem svetskom ratu, da li je počeo, da li će početi i kada će početi, ako nije počeo. Ja odavno mislim da je Treći svetski rat počeo rušenjem Berlinskog zida, kada je urbano ratovanje, političko nasilje i urbani terorizam su prerušeni u obojene revolucije i postali jedna od osnovnih strategija neokolonijalizma. Konvencionalni rat je postao prateći element hibridnog, kognitivnog, informacionog i ostalih vida neoruženih oblika agresije. U odnosu na taj Treći svetski rat koji traje od rušenja Berlinskog zida, Prvi i Drugi svetski rat u današnje vreme se mogu nazvati i specijalnim operacijama. U novoj strategiji asimetričnog ratovanja, koje su najbolje u poslednje vreme pokazali general Soleimani i doktrina generala Gerasimova, ukazuje se da je u tim teorijama, to jest tumačenjima i načinima vođenja asimetričnog rata, ustanovilo se da je svet naučio šta Zapad radi i kako se ponaša i naučio da se suprotstavi toj krvožednoj manjini koja pljačka čitav svet već nekoliko vekova na čelu sa Velikom Britanijom. Mnogo se pominje Amerika, a Amerika je samo jedan besni pas Velike Britanije. Znamo da je strategija odbrane Srbije i Crne Gore kao deo nelegalne, nelegitimne i terorističke operacije NATO pakta bila inspiracija za mnoge današnje strategije asimetričnog ratovanja. Zato ću pročitati par rečenica iz novo objavljene knjige pukovnika Miodraga Jeftića o generalu Pavkoviću i to iz odeljka koji se zove Kraj bombardovanja, nastavak rata. Radi se o 4. junu 1999. Oko 22 sata rukovodilac dežurnog operativnog tima komande armije pukovnik Manić kaže: Gospodine generale, u Kumanovu je potpisan sporazum o prekidu bombardovanja. Nema više rata, čestitam vam. Hvala Maniću, samo ne znam šta mi čestitaš, odgovorio je Pavković. General Lazarević je slušao taj razgovor, sedeo je zamišljen na trosedu i gledao u prazno. Neraspoložen i bezvoljan, Pavković je seo pored njega i upitao se: Mir, šta sada? Šta čeka naše vojnike i starešine? Šta čeka srpski narod? Šta je u stvari potpisano u Kumanovu? Možda je najvažnije pitanje ko će tumačiti sporazum i ko će se starati o njegovom sprovođenju. Hoće li to biti neka zajednička komisija ili predstavnik našeg protivnika, NATO? Ako je odlučeno da neko iz NATO bude tumač sporazuma, ne piše nam se dobro. Ova pitanja i dileme koje je general Pavković tokom agresije NATO izgovorio i o kojima se pitao i koje su ga mučile, ukazuju na sve ono što će se kasnije dešavati širom sveta. Od druge pustinjske oluje, preko Iraka, arapskog proleća, takozvanog, Sirije, sve do Ukrajine, a sada ponovo i do Palestine i zamešateljstva u Južnom Kineskom moru.
Na teritoriji afričkog kontinenta se u stvari trenutno vode lokalni ratovi za ukidanje neokolonijalizma i izbacivanje pljačkaša i okupatora iz afričkih zemalja. To razdrmavanje hegemonizma i neokolonijalizma vodi ka mnogopolarnom svetu i jedan od osnovnih zadataka država i polova u mnogopolarnom svetu je povratak normalnom jeziku i napuštanje takozvanog politički korektnog jezika koji je ujedno i cenzura kolektivnog zapada. Sveto trojstvo ljudskosti je misao, reč i delo. Jezik je osnovno sredstvo sporazumevanja među ljudima, zato treba napustiti izraze kao što je recimo Bliski i Srednji istok ili Daleki istok, koji su skovani 1896. godine u britanskom Foreign Office-u. Kome je Zapadna Azija Bliski i Daleki istok? Samo Zapadnoj Evropi. Ili kome je Kina Daleki istok? Rusiji nije, Iranu nije, Afganistanu nije. Takvi izrazi su besmisleni kao što je besmisleni izraz Zapadni Balkan koji se Balkanu nameće kroz silovanje jezika i geografije. To silovanje jezika i geografije takođe pripadaju neoruženim oblicima agresije, jer uguravanje Balkana na zapad ne može se samo prostim jednim izrazom uraditi. U mnogom polarnom svetu, ponovo ću navesti, ne može da postoji zapad i ostatak sveta, nego svet i zapad kao ostatak. Treći svetski rat će se završiti gde je i počeo, u Evropi, nakon denacifikacije Ukrajine i nakon okončavanja nelegalne okupacije Kosova i Metohije i ukidanja nelegalnog protektorata nad Bosnom i Hercegovinom, koju sprovodi Evropska unija, koja je samo političko krilo NATO pakta. I za kraj citirat ću našeg Njegoša: neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može.